nasuka na joininga nkutu wa basale ya kusamba mupiira Konkoto memory konkoto najoininga senior one. In fact senior one natandika sasula fees batandika campaign zo kusamba mupiira kaje twakola cyo trials nafuba mu kwa omutendesi yamba namuki kitone kyama senior 2 bandi za kuki basale twabaawo kyo mukisongo nti omutendesi yali ampulira mu emirembe yakola ki yava ku isomero okwo basale yange bakola ki bakikansolinga nava ku nkutu najja kwa baidi nga balyeta Harvard somero lili asa walita Idubi township nakolera okwo senior 4 era konava ku ndi form 3 kuli najja nakola senior 4 nafune points dali asatu na mwenda by then eba second grade amala natamu omuki omuzana so wenavao ku kwava dikule mukulu wange yange mama ngana asomesa ali mutano wamweta Maganda Karim tubana yawo mpaka nga gaita ni muzeyi wange baba nga bamposhinga so wenvao Harvard kuli yankwati be do somerewa town yeno yendi kalumba town yene damu omufali somala guti Kinya na masoka pe yandala nchobuge kenena Sadama wani echobuge ke chwali nacho mufali Kinya ne pe ya masoka na town mukulu wange ngani era natukira mukero ikamata muzeyi Majidu muzeyi wefe kuba mwisa Maganda yampa kalumba bantu ala kuhayi akujja kumpandisa okola ere 2010 bantu ala mfaki 2010 na mulala aita na kidamu 2010 so bantu ala kuhayi yao nali nkola egg stock divinity etamu yasoka naenda kuvivinga kitoni kyange kyacho omupira kwayinga mupira tubagujira kuina baba ali focus tino kwa academics kati ifo twali mu talent yeyo twabanga tetumale we nao nga wakayima wabo nalumukira ku king nalumukira ku king second term nakola wali yokubwata mu ndala yonketi wafumuke misinda ate tamu eyo kwali ku headmaster ngava waiva muzalukawo ndakukuba emigo amala yakubuza ati oberida kuno bwine ku kipande monjiro montai senior secondary school ntibe omwe tuwerese ntinerese okukitegera nga bakube emigo Allah buti mukulu wa mukoboti yango olumwiki abbe mukulu wange katonda kyemwe balizamu yantegera zana mutegera ukironge yantegera zana akola amutegera namutegera so najja ku king kitodi kyange kyazukuka nakola A level unfortunately performing bulungi kiryawo ayi kasana funa max edimangula ikuki university nekikulu ngena gena gyo awo lwamala A level na joininga tax taxi na joininga tax ate kenelabire muko inuma walenga ndi mu primary ni Oliver nga mu holiday ndira ku mulimo gwa baba nze yobo nakumpa we ovolo kutemenya matichi zebu cyane okutemenya ndegesa mu coding kwa yino code yungule sambi joint yeno be we na wompere taku oitawo nga so muluga baba gona ngagundi muki mu mutwe so weningira wanu nga maze A level adema kweta mu high school na joining mu gwa mukulu wange Karim gwa taxi natandika okuba tucheta mombeta abatoters abeta abamotoka ayi mu local language tubeta abachuba babeta abachuba abakwamba kwene kujje Kampala kujje Idinda kati nze yanta ku stage ye Kampala wako wola be Kampala wola mupaka mwene so nako wola I think that 2 years ne bakubona bakola bati bo wasomanga no ba obi ba oji atawo kabinafuna nali mfunye mu fear naina mukwano gwange nga bamweta sawa Allah mlamuzi kusaya mala kujja mala yafa yali Edboy wa King ayi bamweta Okirini Ibrahim amana mogezi ino yamala yeyingira ku university we nawo nzenera muki tax ayinga ngumyanga yakwati Sowed you need to be strong ensi ekyo bwekola ki bweri era yajongera yemisomo yamala yali bamusala palisawo
era ipalisa wabona nga era ifu yeri kola ki litambula